Kim Kardashian važi za veoma dobru majku. Stalno provodi vreme sa svojom decom, vodi računa o njima, međutim, sada su je mnogi iskritikovali zbog ponašanja njenog sina. Nije lako biti Kim Kardashian, to svi znamo, a pogotovo kada ti sin pokaže srednji prst paparacima. Najpopularniju reality zvezdu paparaci uhode na svakom koraku, a njen najstariji sin, Saint, nije izdržao pre nekoliko dana u Los Angelesu, nakon što ga je Kim sačekala kada je završio košarkaški meč ispred dvorane. Tu su se pojavili paparaci, a Saint je odmah podigao srednji prst i tako je počastio okupljene. Svi su odmah prokomentarisali da strašno liči na svog oca, Kanja Westa, koji znamo već njegovu istoriju s paparacima i kako se ponašao prema njima, pa je zato, kao i njegov tata, uradio istu stvar. Dok drugi tvrde da ga zapravo Kim Kardashian nije dovoljno lepo vaspitala, jer da jeste, nešto tako mu nikad ne bi palo na pamet. Ipak, Kim Kardashian je istog sekunda reagovala kada se ovo desilo, ukorila je sina i stavila mu je ruku na usta. Potom mu je održala lekciju, kako tvrde strani mediji, i nije bila uopšte srećna zbog postupka njenog najstarijeg sina. Njen sin svakako važi za nestašnog dečka, a i njegova sestra, koja je najstarija zapravo od sve dece Kim Kardashian i Kanye Westa, North, koja je također nekoliko puta s paparacima pravila haos, ali to svi pripisuju tome što njih dvoje najviše verovatno liče na oca Kanye Westa. Šta li je Kim uradila nakon ovoga, da li ga je kaznila, to svakako nećemo saznati, mada možda i hoćemo u njihovom realitiju. A vi mi pišite u komentarima šta biste vi radili da ste na mestu Kim Kardashian i da li mislite da su ovde geni presudili ili je u pitanju nevaspitanje. Pišite mi vi vaše mišljenja, lajkujte ovaj video ako vam se dopao i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending. Ariana Grande se nedavno našla u centru skandala. Svi su mislili da je jako srećna u braku sa njenim jedinim i prvim mužem Daltonom Gomezom, ali kada je izašla vest u medijima da se oni razvode, svi su se šokirali. Pevačica je sada sa Instagramom uklonila sve fotografije sa venčanja, a ubrzo je počela i da se viđa s glumcem Ethanom Slaterom, koji je inače oženjen kao i Ariana, pa su je mnogi nazvali rasturačicom brakova. Sada, da se više to ne bi pričalo i da Ariana bi imala nekako čist početak sa svojim novim momkom, ona je odlučila da se zvanično razvede. Ariana i Dalton su zvanično podneli papire za razvod braka, bili su u braku 2 godine, a glasine o razvodu su počele u julu ove godine. Ništa ne bi bilo sporno u ovoj priči ni u razvodu da Arianin novi dečko Ethan nije oženjen. Mnogi zameraju Arijani što je započela vezu dok je bila u braku, a također to zameraju i Ethanu koji je sa tom ženom sa kojom je bio još od srednjoškolskih dana i sa njom ima sina koji ima možda tipa godinu dana. Ethanova žena, za razliku od Daltona Gomeza, nije htjela da ćuti o ovoj temi. Ona se oglasila za medije i rekla da je njena porodica samo kolateralna šteta i da je Ariana prosto devojka koja nije prijateljica ženama. Ariana i Ethan nisu komentarisali ove navode, a kako prenosi TMZ, pevačica je preko svog advokata u ponedeljak navodno prva podnela tužbu za razvod. Kao razlog je navela nepomirljive razlike. Ubrzo nakon toga je Daltonov advokat podneo tužbu, a priča se da je on očajan i da je sve radio samo da brak sa Arianom uspe, ali ona prosto se zaljubila u glumca Ethana Slatera. Mnogi su se začudili što je Ariana odlučila da bude sa Ethanom, zato što kao nije prelep, nije prezgodan, ali očigledno se on Arijani mnogo dopao. Šuška se da je Ariana počela čak i da živi sa njim, a šta će raditi sa njihovim brakovima i kako će se izvući iz ove situacije, ostaje da vidimo. Bliski prijatelji Ethana Slatera se sada plaše za njega da je prebrzo ušao u ovu priču sa Arianom Grande i da će se ubrzo pokajati. A bliski izvori za strane medije tvrde da je Ariana izlazila sa Ethanom i njegovom ženom Lily toliko puta, da je upoznala čak i njihovog sina, da ga je ljuljala u naručju, a sad im je rasturila dom, to kaže blizak izvor. Priča se da je Ariana čak izlazila sa svojim mužem i sa Ethanom i njegovom ženom na zajedničke večere. Pa ovo je zaista jedna skandalčina veka, ali tako?
Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je Ariana rasturačica brakova ili je Ethan rasturač brakova? Da li su oboje krivi i da li Ariana zaslužuje ovu osudu naroda ili ipak ne, po vašem mišljenju? Pišite mi u komentarima šta vi mislite o svemu ovome. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending. Rihanna se nedavno porodila i na svet je donela drugog sina, kome su ona i Rocky dali ime Riot Rose. A sada su se prvi put fotografisali zajedno, porodična fotografija je u pitanju. Roditelji su se pojavili u opuštenom izdanju u džinsu, dok su za najnovijeg sina odabrali roze kompletić, pa su mnogi bili zbunjeni i mislili da je u pitanju devojčica, ali ne. Rihanna je rodila sina i to 1. avgusta u Los Angelesu, a trudnoću je krila sve do nastupa na Super Bowlu u februaru ove godine. Ona je sad sa suprugom, reperom A$AP Rockyjem, uradila set porodičnih fotografija gde je na slikama i njen prvi sin, RZ, a drugog sina je nazvala inače Riot, što znači pobuna. Dok je Riot nosio roze komplet, stariji sin RZ je nosio pantalone i rokericu, dok se pevačica odlučila za Texas jaknu i Tag It Helenke, a reper je ostao veran svom stilu, široke pantalone, košulja i lanac. Rihanna je inače neko ko stvarno voli neobična imena. Njen prvi sin nosi ime po nadimku čuvenog repera i vođe Wu-Tang klana, a izvori bliski Rihanni kažu da je ona sad presrećna i da se konačno osjeća kao da je porodica kompletna. Ona je zaista želela to drugo dete, iako su se mnogi nadali da će Rihanna dobiti devojčicu i da ćemo dobiti zapravo novu malu Rihannu, i čak su mediji preneli da je rodila devojčicu, to ipak nije istina. Mada moguće da se Rihanna neće zaustaviti i da će možda roditi i još jedno dete, a ono što najviše brine sada njene fanove je to što je Rihanna zaista odložila taj album koji je trebao već da izađe, to jest koji je ona najavljivala godinama, i misle da se ona totalno odrekla muzike i posvetila se njenoj liniji šminke Fenty Beauty, pa se sad svi plaše da uskoro neće čuti njene nove pesme. Mada Rihanna na ovim fotkama izgleda veoma spremno, fantastično i što ne bi mogla sad da uradi jedan album, šta je briga. Pokazala je da može i trudna da nastupa na Super Bowlu, da igra, peleše i peva, pa šta vi mislite o svemu ovome? Kako vam se dopada Rihannin drugi sin? Pišite mi u komentarima, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se subscribe-ujete na Trending.